Tubashimiye ko muri kutwumva. Koloneli Makanika biri kuvugwa ko yitabye Imana ni muntu ki? Koloneli Rukundo Michel uzwi cyane ku izina rya Makanika ni umunyamurenge wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahoze ari umusirikare wo mu ngabo za FARDC, ariko mu mwaka wa 2019 Makanika yahisemo kuva muri izo ngabo za Kongo kugira ngo arengere ubwoko bw'iwabo n'abaturage b'abanyamurenge bari bahuye n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, imitwe ya za Maimai, Wazalendo n'ibindi. Ibi byatumye Makanika wari wagumutse ku butegetsi bwa Tshisekedi mu ngabo za FARDC yahise ashinga umutwe awita Twirwaneho. Uyu mutwe wari ugamije kurinda no kurengera abanyamurenge mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Mu bikorwa bye ubwo ni ibya Makanika harimo kurinda abaturage. Koloneli Makanika yagiye ahura n'ibitero bitandukanye, harimo n'igitero cyabaye ku itariki ya 4 Mutarama mu 2022 aho umutwe wa Twirwaneho Makanika wagabye igitero ku ngabo za FARDC mu gace ka Kakogo. Bikavugwa ko abantu bagera kuri 13 bahasize ubuzima muri ibyo bitero. Ku itariki 20 Gashyantare muri 2025 ubu nibwo hari amakuru avuga ko Koloneli Makanika yaba yishwe n'igitero cy'indege za FARDC. Gusa icyakora amakuru ari kuvuga ko kwicwa rya Koloneli Makanika bisa nkaho bikiri gushakishwa. Naga amakuru arahamya neza ko Koloneli Makanika yitabye Imana, gusa amakuru aracyari gushakishwa. Ntawarahamya neza ko yitabye Imana, ariko nta n'uwabihakana kuko indege za drone zidatwarwa n'abapiloti nibwo zagabye ibitero mu gace yaraherereyemo. Zimugabaho ibitero aho bivugwa ko yari ari kumwe n'abarinzi be cyangwa se ababodyguard be bagera kuri 6, bose bagabweho igitero cy'iyo drone bahasize ubuzima. Gusa ku ruhande rwa FARDC n'abashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa bari guhamya ko Koloneli Makanika yitabye Imana ngo nakabuza. Ibi si bareka kubivuga kuko uyu Koloneli Makanika urwanira uburenganzira bw'ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi bose bavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwirwanaho kubera ubwicanyi bwakorerwaga ubwoko bwabo. Uyu Koloneli Makanika yari yarahisemo kwifatanya n'umutwe wa M23 nawe ukomeje gukora ibitendo n'ibidasanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gufata Goma bakaba barageze i Bukavu aho imirwano bikomeye iri kubera mu gace ka Minova ndetse no muri teritwari ya Rubero aho bashaka gufata umujyi wa Butembo, umujyi ukungahaye cyane ndetse ukomeye, waba ari umujyi uri strategy cyane ku ruhande rwa M23. Mu minsi mike ishize mbere y'uko iyi nkuru itangazwa yuko Makanika yapfuye n'uyu munsi, hari hashize iminsi mike Makanika atangaje ko we ubwe agomba kwifatanya na M23 bose bakarwanya leta mbi ya Kinshasa, ubutegetsi buyobowe na Tshisekedi ndetse n'abasirikare be FARDC bari bakomeje gukora ibikorwa bibi cyane by'ubwicanyi ndengakamere, gusahura, guhohotera abaturage n'ibindi byose bibi cyane. Iyi mitwe yombi ari M23 na Twirwaneho yari ihuriye ku ntumbero imwe yo kurengera abanyarwanda bavuga ikinyarwanda cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda ariko mu bwoko bw'abatutsi, dore ko aribo bigabijwe kwicwa, gutotezwa, gutwikirwa no gusahurwa kwakwa utwabo ku mbaraga no kwirukanwa mu gihugu cyabo bavukiyemo. Tubashimiye ko mwabanye natwe.